ngo haye ikaze ku makuru y'imikino ari kuvuga kuri uyu munsi muri Rugimbana Day News. Mu Rwanda umutoza Dumbarashimana w'ikipe ya Muhanga akari gushakirwa cyane n'ikipe ya Musanze nyuma ko Musanze itandukanye n'umutoza wayo. Akaba rero kuri ngubu uyu mutoza bivuga ko rwose hasigaye amasaha atarenze 72 akayamaze gusinyira ikipe ya Musanze, dore ko yifuza ko ibiganiro bigeze aheza kandi nawe yifuza kujya mu ikipe ya Musanze. Akaba kandi uyu mutoza mu minsi ishize aravuga no mu ikipe ya Bugesera yagerageje kumuganiriza, ariko ibiganiro bikaba bitaragenze neza cyane. Umutoza akaba mu ikipe ya Muhanga hembwa 800 by'amanyarwanda kwezi, ariko bikavuga ko ikipe ya Musanze imwifuza yaba yamaze kuba imwemerera umushahara urenga 1.5 miliyoni y'amanyarwanda buri kwezi. Twagizimana Martin Fabrice akaba umusore w'ikipe ya Kiyovu, akaba yifuzwaga cyane n'ikipe ya Polisi ndetse na Rayon Sport, ariko ku makuru ariko tugera muri aka kanya ava mu gihugu cya Tanzania. Akaba rero uyu musore yaratangiye ibiganiro n'ikipe ya Young Africans kuko nayo yifuza kuba yamutereka muri mediane yayo hagati. Akaba rero Twagizimana Martin Fabrice akaba yakinana na Shishimbi, agakinana na Ali Niyonzima uri gushakirwa n'ikipe ya Young Africans ndetse na Haruna Niyonzima, hanyuma agakora system ya 4-4-2 imbere batakisha Chimbi ndetse n'umusore Moson Moringa cyangwa rutayizamu Sarpongo. Tukivuga Sarpongo wibereye Kimisagara muri aka kanya akari gushakirwa cyane n'ikipe ya Young Africans. Young Africans kari kumwemerera ku mushahara uri hejuru, ariko Rayon Sport ikabishaka kuviringura ibishoboka byose ikaba yamugumisha hano mu Rwanda. Reka tubihanga amaso. Tuvanga mu Rwanda, reka tweteze mu gihugu cy'u Burundi. Turasanga umusore witwa Suleiman akaba agiye kudukubita anadusangiza amakuru yo muri weekend i Burundi. Byari bifashe gute Sure? Yari weekend yuzuye nk'umunezero ku ba sportif, bikaba akarusho cyane ku ba sportif basanzwe bakunda umupira w'amaguru cyane, aho biboneka ko ku bakunzi umupira w'amaguru yari weekend yagaragayemo inkino nyinshi cyane mu ntara zitandukanye. Ku bakunzi b'inkino z'amaboko biraboneka ko uburyohe butari bwinshi cyane kuko nta nkino zagaragaye muri no weekend, aho mu gisagara cya Bujumbura hawo muri basketball, volleyball, handball ndetse n'izindi nkino hata nkino zariko zirakinwa, ndetse no mu ntara zo hagati mu gihugu nuko byari byifashe nyene. Dubandanirije hariya mu ntara ya Ngozi, biraboneka ko urukino rwari rukomeye cyane rwahuza umugwi wa Message Ngozi n'urukino rwa kivandimwe yari kirakina n'umugwi wa New Oil yo mu cicaro ca kabiri. Ni ya Message Ngozi izi muzi ko iri mu cicaro, iri mu kibanza ca mbere muri kino gihe, aho biboneka ko yari yakiriye umugwi wa New Oil maze urukino rukaza kurangira ari igisindo kimwe ku kindi. N'urukino rwabaye kuri uno w'Imana igenekerezo ya 17 kwezi kwa gatanu mwaka 2020 mu gisagara ca Gitega. Byari bikomeye naho nyene hagati y'umugwi wo mu cicaro ca kabiri Garage Express n'umugwi mu cicaro ca gatatu Amarago Football Club y'umumenyereza Rasta Manirakiza Eric batazira mubaya. N'urukino rwagiye kurangira ari igitsindo kimwe ca Garage Express kubusa bw'Amarago Football Club. Biboneka ko ubwo rukino warimo ingugu nyinshi cyane, ariko umugwi wo mu cicaro ca kabiri uza kwereka umugwi wo mu cicaro ca mbere ko babasomba. Mu gisagara ca Bujumbura bwari uburyohe bwinshi cyane, bwari uburyohe buvanzemwo n'ibirungo, aho biboneka ko umugwi w'abamenyereza babiri, umumenyereza Chungu Lambert yamenyekanye ari umukinyi wa Kiyovu Sport mu myaka yaheze muri za 1996 mu 2022, yagiye kuba yiyunga n'umumenyereza Vivier Bahati baje hamwe bategura ihiganwa. Iryo higanwa rikaba ryarimwo imigwi 4, umugwi umwe warimwo umugwi w'abakinyi basanzwe bakina hanze ariko barakinye umugwi serukira gihugu, aho beshi bavuga bati Numbawise Eyase n'umugwi ukinamwe abakinyi bagiye na mu gihugu ca Tanzania, Uganda, DRC, Rwanda ndetse n'abavuye mu bihugu bitandukanye bakagaruka gukina muri championnat y'u Burundi, aho twovugamwo abakinyi nka Emery Kadogo, Rashid Leo, Steven Zigamasabo, Musa Mose, Nahimana Jonathan, Ngama Emmanuel, Saido Ntibazonkiza, Mvuye kure Emmanuel Batazira Manu, Abdara Sayumwe, Ndikumana Trésor, Ndikumana Michel alias Balake, Babe Ngoye, Hakizimana Issa beshi bazi ku izina rya Vidici, Vivier Bahataka ari umumenyereza wabo bakinyi, ndetse na kizigenzo wabo Selemani Ndikumana, aho nitwo kwibagira ari Niyonzima wa Rayon Sport ndetse na Abdara Masoud. Ku ruhande rw'indi migwi hari umugwi wa Bundes usanzwe uva muri komine ya Mutimbuzi hariya mu Gatumba, biboneka ko ari wari koraserukira umugwi komine ya ntara ya Bujumbura Rirari. Ku rundi ruhande wari umugwi wo muri mu gisagara ca Bujumbura Etoile du Centre, ariko usanzwe uhurikiyemwe abakinyi bakinye muri uwo mugwi muri kahise ndetse na kubu, aho ubarizwa hariya muri Mukamenge.
urundi ruhande hariho Selection Congolaise cyangwa se umugwi waruhurikiyemo abakongomani basanzwe bakina ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Biboneka ko rero ihiganwa ryagiye kuba ritangura ku munsi wa gatandatu aho umugwi wa EAC cyangwa se umugwi w'abaprofessionnel wagiye kubutsinda ibitsindo umugwi wa 2-1 cha Bundes yo mu Gatumba. Etoile du Centre iza kwirahira Selection Congolaise ibitsindo 2-0. Kuri uyu w'Imana hari hategekanijwe urukino rwa nyuma canke finale aho byaboneka ko hari hateguwe agashimwe ndetse n'akabahasha ku mugwi uza kuba uwa mbere. Birumvikana ko umugwi wa Etoile du Centre yo mu Kamenge aho waruri mu kimwe iwabo nyene aho inkino zakoze zirabera kuri centre jeune Kamenge waje kuba utana mu mitwe n'umugwi wa EAC uhurikiyemo aba professionnel nababwira hejuru wagiye kuba witwara neza cyane utsinda ibitsindo 2-1. Biboneka ko umugwi wa EAC naho warurimo aba professionnel batandukanye abakinyi basanzwe bakina muri Etoile du Centre bitabujije kwitwara neza cyane. Inyuma y'ugo rukino umumenyereza Vivier Bahati yagiye ashimirwa cyane n'abantu batandukanye aho benshi bavuze bati uyu niwe mumenyereza twari dukwiye, niwe mumenyereza ngaha mu Burundi by'ukuri ari arafasha ugwaruka rwacu gutera imbere. Tubibutse ko ugo rukino naho gwarangiye uko benshi bagiye bavuga bati turakeneye kuzobona urundi rukino ruzo ruhuze no mwigwi muri kazoza cyangwa mu minsi iri imbere. Ni nako kandi umumenyereza Vivier Bahati yagiye amenyesha ko ugo rukino bashobora kuzongera kurukina ku munsi muri ino ndwi nyene aho batashoboye gutangaza umunsi bashobora kuzorukinirako. Reka ndabifuriza kugira ibihe byiza. Urumva ko weekend yagenze neza, nizera ko mugiye gutangura n'indi weekend neza cyane. Nitwa Suleiman Niyonkuru Papa Utamu. Murakoze cyane. Dushimira cyane Suleiman ku makuru aduhaye y'i Burundi. Akaba ku munsi w'ejo tuzaba dongera dukubita izindi update z'i Burundi. Reka twekeze ku mugabane wa Afrika. Akari byinshi cyane bikugenda bihavugwa. Gilvinho yawo kwasi akakina ikipe ya Parma mu Butaliyani ndetse na mugenzi we Frankesi akabakinira ikipe ya AC Milan mu gihugu cy'u Butaliyani. Abangaba bombi rero kuri uyu wa gatandatu mu gitondo akaba barafashe jet privé yaje kubareba iva mu gihugu cy'u Butaliyani. Ikaba rero barayishyuye hanyuma irabapangurura kabisa bakubura mu gihugu cya Cote d'Ivoire bajyana mu gihugu cy'u Butaliyani nyuma yuko bari igihe cya coronavirus cyabafashe bibereye muri Cote d'Ivoire wabo, ariko bikaba byarangiye bagomba gusura mu Butaliyani kuko champion nabo yegereje bakaba basubiye rero. Ariko ikintu cyatangaje abantu benshi cyane n'ukuntu bagiye mu ndege batubahiriza amabwiriza, nta distance bashyiramo cyangwa se intera hagati yabo ndetse batambaye n'udupfukamunwa. Aba basore bananiwe no kwiyogoshesha muri Cote d'Ivoire, reba ukuntu basa. C'est chaud. Thomas Ulimwengu akaba ashimira cyane kabisa Moise Katumbi Chapwe, uyu musore w'Umunyatanzania w'umuwinga. Akaba rero avuga ko nyuma yuko avuye mu ikipe ya TP maze mu mwaka wa 2016 akagenda akajya mu makipe atandukanye menshi. Akaba rero uyu mugabo Moise Katumbi Chapwe kabisa nyuma yuko gukunda cyane musome Thomas Ulimwengu akaba yaragiye agira ibibazo by'imvune muri iyi myaka ishize. Akaba rero yaramuhaye amasezerano y'imyaka 2 akaba yibereye mu ikipe ya TP Mazembe. N'ubu ngubu ntago arakina ariko arifuza ko isezo igiye kuzatangira mu mwaka utaha Thomas Ulimwengu azongera kugaruka kabisa kuri track ikomeye cyane y'umuwinga ukomeye hano ku mugabane wa Afrika, kandi nawe ngaracyafite n'inzozi zo kuzajya gukina ku mugabane Burayi nubwo asigaje umwaka umwe amasezerano mu ikipe ya Tupuisa Mazembe. Ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza nta kindi kiri kuvuga muri iki gitondo buretse icyo bita Project Restarts. Akaba rero ari gahunda yo kureba ko bagarura Premier League rero bakaba badesize ko uyu munsi akaba amakipe 20 yo mu gihugu cy'Ubwongereza araza kubatora igihe bagomba kuba batangirira imyitozo. Amatora rero araba uyu munsi. Aya matora kandi akaba rero asabwa yuko aya makipe 20 nibura 18 yakemera yuko imyitozo yatangira. Baraza kuba rero bahita batikingaho imyitozo kazatangira ku munsi w'ejo kuwa kabiri cyangwa se ku munsi wo kuwa gatatu. Hanyuma kandi muri Premier League bakaba bavuga ko champion bifuza ko yazatangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu munsi kandi muri Premier League akaba ari bwo kuri wa mbere muri kipe nibura ikaba igomba gutangira kubapima ku bijyanye na coronavirus kureba uburyo ubuzima bwabo buhagaze. Premier League yamaze gutanga kits zigeze kuri 40, no kuvuga ngo bemerewe gupima abantu 40 icyarimwe. Akaba rero abantu 40 barajya bagenda muri session y'abantu 40 hanyuma bapima abakozi bose ba club bose bazabafasha muri iki gihe cyo championnat yabigiye gutangira. Hanyuma kandi buretse kuba bari bapime kuri umunsi wo kuwa mbere, akaba ikindi kiri bwiyongereho nuko bamaze kubabwira amakipe yuko buri kabiri mu cyumweru bazajya babasha kubapima.
ni ikintu gikomeye cyane rero bagomba kubahiriza hari mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihe bitangiza biri kwinjira muri projet yo gutangira shampiyona. Akaba rero bifuza kurangiza nibura iyi shampiyona mbere y'itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8. Ikintu Premier League yifuza. Hanyuma kandi ikindi yasabye gikomeye cyane nuko Premier League iri gusaba aya makipe yuko nayo ubwayo yakishimira kurangiza shampiyona kare, kuko nibura bazaba bakeneye ibyumweru 3 kugira ngo bakore pre-season hanyuma babone gutangira saison ya 2020-2021. Yitwa Hwang Mi-san, umusore w'ikipe ya Tottenham Hotspur, akaba amaze iminsi muri Korea mu myitozo ya gisirikare mu ngando z'iwabo. Akaba rero uyu musore yamaze kugaruka i London. Ni inkuru nziza cyane ku ikipe ya Tottenham Hotspur, ndetse nawe akaba yinjira muri karantine ndetse anitegura kuzatangira imyitozo. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Inter de Milan ikaba yishimira cyane yuko ku munsi w'ejo wo ku cyumweru aribwo bahawe resulta cyangwa se ibisubizo byo gupimwa coronavirus staff yabo ndetse n'abashinzwe ikipe ya Inter de Milan bose kugeza kuri wandi ukoropa. Bakaba rero barabapimye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 5. Test za mbere zirasohoka basanga nta muntu numwe wanduye. Izindi test zabaye ku munsi wa 5 w'iki cyumweru gishize, akaba rero zihita barazibonye ku munsi w'ejo ku cyumweru. Inter de Milan basanga rwose nta kibazo na kimwe ku buryo abakinnyi bitegura kugaruka myitozo aho bita Pinetina, aho bakorera imyitozo ikipe ya Inter de Milan. Baka rero bagiye kuhagaruka abakinnyi bose bakorana muri rusange nk'ibisanzwe. Tukojeje mu gihugu cy'Ubwongereza nanone Manchester United kuri iki cyumweru nimugoroba, bakaba rero ikinyamakuru Manchester Evening News nicyo cyashyize hanze inkuru cyerekana yuko abakinnyi b'ikipe ya Man United bagiye bagaruka kuri Carrington, ariko umwe kandi harimo intera y'iminota 15. Nuko ngo umwe yazaga akahagera akahamera iminota 15, undi agahita aza mu modoka ye kandi wenyine. Akaba rero benshi muri iki kinyamakuru kikaba cyahise kigaruka yuko Man U yatangiye ku cyumweru nimugoroba gupima abakinnyi bayo kuri ibi bintu bya coronavirus. Ikindi kandi kiri kuvuga ngo ikipe ya Manchester United akaba nkuko senior sources z'ikinyamakuru Daily Mirror kibitangaza ngo bakaba bamaze kubona yuko niyaramuka hatabayeho ako abafana bagaruka ku kibuga season ya 2020-2021 ikarangira nta mufana ugarutse ku kibuga, bakaba bavuga ko ikipe rukumbi yonyine mu gihugu cy'Ubwongereza izasigara ku bibazo by'ubukungu idahungabanye ni ikipe imwe yonyine gusa, Manchester United. Mu ikipe ya Liverpool hakarimo umusore ukina hagati mu kibuga yitwa Pedro Chilivera. Uyu nguyu rero Jurgen Klopp arifuza ko yaguma mu ikipe ya Liverpool, ariko uyu musore ufite impano ikomeye cyane ukina hagati mu kibuga akaba we yamaze kwigaragambya yigize ikihebe, akaba yanze amasezerano y'ikipe ya Liverpool yamuhaga imyaka 5, akaba yifuza kujya mu ikipe ya Nantes cyangwa se Glasgow Rangers mu gihugu cya Scotland. Simon Mignolet nawe afite aho ahuriye n'ikipe ya Liverpool. Uyu musore akaba yaramaze gutwara igikombe mu gihugu cy'Ububirigi, ariko akaba yashimishije abantu ubwo yavugaga ati iki gikombe twagikwariye kuri message, ati kuko nanibereye iwanjye banzanira ka message, ati ngiye kubona ka message karakubise kuri telefone, ati ndebye nsanga bavuga ko twabaye champions. Akaba rero uyu musore mu kinyamakuru The Times yakomeje kiganira avuga ati nta kindi nakoze buretse kufungura ka wine hanyuma mbanza mbobeza umuhogo nanjye numva ko Imana igira neza. Mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya Bayern Munich nyuma yo kwigarukira muri shampiyona ku munsi w'ejo kandi nitwara neza cyane itsinda ikipe ya Union Berlin. Ikipe ya Bayern Munich rero ikaba yabyutse ivugamo amakuru yuko yamaze gusaba ikipe ya Inter de Milan kuba yitonze kuri dosiye ya Ivan Perisic, kuko Bayern Munich ngo hari ibintu bibiri ikeneye. Ikintu cya mbere no kureba situation y'ubukungu mbere yuko iyi shampiyona irangiye, hanyuma kandi bakanareba n'ibijyanye n'imvune za Ivan Perisic wari waravunitse ariko wamaze kugaruka. Uyu musore rero akaba bategereje kureba ese imvune ye iyi miragenda ite kugira ngo barebe ibyo kuganira, ibyo kuba bamwishyura bakamugumana, ndavuga ikipe ya Bayern Munich. Reka dutangire ku binyamakuru by'uyu munsi duhera mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Marca cyangwa se Marca nkuko benshi bakunda kucyita, kikaba cyanditse umutwe w'inkuru kivuga ngo ni gute wabona uyu muyaga witwa El Nino. Ni gute iyi El Nino yaza? Ubwo kikaba kiri gushaka kumushingiza mu ikipe ya Real Madrid. Uyu musore w'imyaka 19 kikaba kimutaka mu buryo bw'agatangaza kivuga ko muri iyi sezo amaze gutsinda ibitego 41. Ibintu bitarakorwa n'undi mukinyi wari we wese, kuko na Messi na Cristiano gutsinda ibitego 41 muri sezo babikoze bafite imyaka 22. Kikavuga ati yewe na Suarez mwemera ati yabikoze afite imyaka 23. Kikavuga ati na Ken mwemera yabikoze afite imyaka 24. Ati witwa Neymar, Mbappe ndetse na Antoine Griezmann bo ntibashobora no kurota kuzapfa bakoze ibyo bintu. Ati Madrid igomba kwerekana irishanyarazi. Ikinyamakuru Marca shobadiro cyane. Reka tuvanga twikira ku kinyamakuru AS cyo noneho ni ibindi bidasanzwe.
kikaba cyerekana aba basore batatu, Brot Haaland, Mbappe ndetse na Eden Hazard. Kikaba kivuga ati aba basore mureba ngaba bafite impuzandengo y'imyaka 23 n'amezi 3 mu mwaka wa 2021. Ati niki ikipe ya Madrid igomba kwatakisha iri cumu ry'amenyo 3. Ati iki gicumu cy'amenyo 3 harya batita ni tridente. Ni mpamvu cyanditse ngo tridente. Ndaje reka nyikwereka ngaha do reba iki gicumu cy'amenyo 3 ngo nicyo Real Madrid izabikoresha mu mwaka wa 2021 muri stade nshya ya Bernabeu nshyashya iri kuvugururwa. By the way, Bernabeu nshyashya nayo ntago yoroshye, igisenge kizagifunguka, hanyuma kandi ngo peruze yabo bagiye kuyubaka ku buryo uzajya uyomora ukayikuraho, hanyuma hakabera concert bakongera bakayisubizaho. Iyi stade rero ngo yitegura kwatikisha izi ntwaro mu mwaka wa 2021 zifite impuzandengo y'imyaka 23 n'amezi 3. Izi ibi bijamo bya kigishoka cy'amenyo 3. Mon ami, sino easy. Iki cyamakuru kandi AS kagikomeza cyerekana ko La Liga iri kwifuza kuzana match ku munsi wo kwa mbere, ariko bikazatorwa ndetse bikanemezwa n'abaroya, akaregwa bazareba ko idosiye yakunda yuko match izajya ku munsi wo kwa mbere. Ikinyamakuru Sport cyo cyabyutse gikora inkuru y'agatangaza, benshi bavuze ati ibi bintu noneho sigihuha, ibintu gukabya. Kikaba kivuga ko ikipe ya Barcelona iri butanga Semedo mu ikipe ya Juventus nkuko mubibona, hanyuma Pjanic, De Sciglio, Juve kongeraho na miliyoni 25 kugira ngo ibone Nelson Semedo. Abantu bavuze iki none usugo wowe nabo ngabo urebe ibi bintu, Juve yaba yunguka iki kubona Semedo kari kuraba abakinnyi na miliyoni yongeyeho? Ibi ntago bibaho. Ikinyamakuru kandi Sport kikaba gikomeza rero inkuru zakize kuri uyu wa mbere kivuga yuko Barca igomba gutangira imyitozo ya rusange kuri uyu wa mbere, hanyuma kandi kikanakomeza no muri inkuru kivuga ko amakipe yose muri gihugu cya Espagne ari gutangira imyitozo nibura en groupe kuri uyu munsi wo kuwa mbere. Reka tuve mu kinyamakuru Sport twekeza muri Mundo Deportivo. Kikaba gishyiraho yuko Barca iri kuri dossier ebyiri, Lautaro Martinez ndetse na Miralem Pjanic. Hanyuma kandi kikaba kinakomeza muri inkuru kivuga yuko Nelson Semedo agomba kwerekeza mu ikipe ya Juventus, mu gihe kugira ngo Lautaro ajye mu ikipe ya Barcelona igomba kongeraho Vidal ndetse na Rafinha ikabatanga mu ikipe ya Inter, hanyuma ikaba kandi ishobora no kongeraho umukinnyi wari wese umwe yiteguye kurekura hagati ya Umtiti ndetse na Rakitic. Anako kandi ikinyamakuru gikomeza kivuga ko Miralem Pjanic kugira ngo ajye mu ikipe ya Barcelona Mundo Deportivo nkuko ibitangaza itandukanye na Sport byatubwiraga ikabivuga ko Miralem Pjanic agomba kujya mu ikipe ya Barcelona ari uko Barcelona itanze Semedo ikongeraho undi umwe hagati ya Umtiti ndetse na Ivan Rakitic. Reka turerero iyi dossier uburyo iri buzamuke, cyo ne kinyamakuru Mundo Deportivo. Mundo Deportivo kandi kabikomeza ivuga ko Seferin cyangwa se Cheferin akaba ari president wa UEFA, akavuga ko championnat zose zigomba kuba zarangiye mu kwezi kwa 8, ari nakivuga ko ifite strategy yuko igomba kurangiza Champions League ndetse na Europa League muri uku kwezi kwa 8, kuko mubuze ko finale ya Champions League itagenje ku itariki ya 28 z'ukwezi 29 z'ukwezi kwa 8. Estadio Deportivo yo ikabigaruka ku dukuru twayo kabisa twaduciriritse. Estadio Deportivo iki kinyamakuru cyo muri Espagne rero nkuko bisanzwe rwose yakitwite dukuru twibereye aho ngaho tugerageza, ikabivuga ko umusore witwa Ibrahim Diarra, umusore kina hagati mu kibuga mu ikipe ya Brest, yaba yifuzwa cyane na Monchi. Nungu ni director w'umukino wamamaye cyane mu ikipe ya Sevilla, akaba rero yifuza kuba yazana mu midfielder mu ikipe ya Sevilla Ibrahim Diarra. Ikinyamakuru kandi kiba gikomeza kitwereka ko uyu musore Hamari Traoré kini ikipe ya Rennes ku ruhande rw'iburyo nawe yifuzwa kujya mu ikipe ya Sevilla mu gihugu cya Espagne. Andoro Sport ikinyamakuru cy'abataliyani bavuga ko ari ikinyamakuru cyo ku mpapuro z'iroza nkuko n'ubundi impapuro zakizisa iroza. Ikinyamakuru kikaba cyandika ngo Di Barido ngo ni duo igiye gukora ibintu bikomeye cyane muri iyi season ndetse na season itaha, kuko ngaba abakinnyi babiri bari imbere hari mu busatirizi ngo bagiye gukubita ibitego byinshi cyane ngo biteguye kuba bakora cyane. Akaba rero ibingibi babivuga nyuma y'uko Cristiano Ronaldo yamaze kugaruka aho bita Continassa, akaba ari ikipe ya Juventus ikora imyitozo, bose rero bakaba bari gutangira imyitozo kabisa kuri uyu munsi wo kwa mbere.
Dybala kandi bikaba bivuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Juventus kongera amasezerano kugera mu mwaka wa 2025. Reka dutegereze statement iri official, ariko aya makipe yombi nk'ikinyamakuru de Gazeta dello Sport kibitangaza. Hanyuma kandi iki kinyamakuru kikaba kigaruka ku nkuru ya ndani kabisa kivuga ko Aurelien De Laurentiis akaba ari president w'ikipe ya Napoli yifuzaga kurekura Kalidou Koulibaly mu gihugu cy'Ubwongereza kuri miliyoni 100 z'amapaundi, ariko ubu ngubu akaba ari gutakamba yuko nibura hagati ya 70 na 80 waba uzifite aza gatwara Kalidou Koulibaly. Manchester United, Manchester City, Liverpool ndetse na Paris Saint-Germain zikazifuza uyu musore, nizo ziri imbere cyane. Miliko akaba yitwa Savic Milinkovic, akaba ari umusore ukina hagati mu ikipe ya Lazio Roma. Rotito yanze miliyoni 100 ku ruhande rw'ikipe ya Lazio, none ubu ngubu byamucanze nta ruri kumuha n'eshanu, nyuma yuko rero bimuyobeye akaba yifuza kongera amasezerano uyu musore Milinkovic Savic kugeza mu mwaka wa 2024. Ikinyamakuru L'Equipe kikaba cyabyutse tugezaho anniversaire ya Yannick Noah. Uyu nguyu yatwaye Grand Chelem muri za 82 nimba ntibeshye. Hanyuma kandi uyu mugabo yakoze agashya mu mwaka wa 2004 akora concert kabisa y'amasaha n'iminota 37 ni mubi cyane. Uyu nguyu rero niba arakunze indirimbo ze, uyu munsi yujuje imyaka 60. Hanyuma kandi akaba avuga ngo nibura ngiyewe nifuza kuzapfa nseka. Ni hatari. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kikaba cyatugikirije inkuru yuko Bernard Blacard akaba ari umutoza w'ikipe ya Nîmes yuko atari kumvikana na President Lani Asaf, akaba bishobora kuba biri burangire uyu mutoza avuye mu ikipe ya Nîmes. Nîmes yari maze imyaka 3 igumye mu cyiciro cya mbere mu Faransa, ariko yarangije ku mwanya wa 18 muri iyi sezo aho bayikanselingiye, ikaba izakina playoffs zo kureba ko zayigumisha mu cyiciro cya mbere, ariko ibintu ntago byoroshye ku buryo Bernard Blacard yasohoka mu ikipe ya Nîmes azira kutumvikana na President, kuko ibyo President yamwemereye ntago yigeze abyubahiriza. Mwirirwe gira umunsi mwiza.